chan yani morki kinti tunga oyongi tedeke o council wakola serere kwape woman councilor edeke kisiranga yes nyabidumani yarere nyabi banyani yarere na kedekani yarere nyabi banyani yarere aina kedekani yarere wani tuala tira aina kedekani yarere nyabi banyuja yarere ikomidumani yarere wani tuala lengo aina kedekani yarere atakadare wani tuala pure aina kedekani yarere idomanare garere idumonare garere iwani tuala sila aina kedekani yarere Alpha and Omega Studio Sorot. Pureza chane miru aina kedekani yarere ayana kiniyane utela latira Pureza chane miru aina kedekani yarere ayana kiniyane itunga lalengo Pureza chane miru aina kedekani yarere ayana kiniyane itunga lopure Pureza chane miru aina kedekani yarere ayana kiniyane itunga lasila wachanu yarere aina kedekani yarere iwani tunga latira isiri chakarere achanu yarere aina kedekani yarere iwani tunga lalengo isiri chakarere yarere aina kedekani yarere iwani tunga lopure isiri chakarere yarere aina kedekani yarere iwani tunga lasila isiri chakarere uite unitachano waila shoma uite unitachano waila ngale uite unitachano waili roti uite unitachano waila keranu uwe poda kitachano waili grupu Angale unala toto Angale unika kipese Poda kitacha Edukasi berlorani Pureza chan na ekboi kwape aponi pe Okoi kangoro nuatira o kansula lo serere Nara nyese ya unapon amor kikino tunga Nara kironi ipate aluda ipasete Moi bedingete lo ipate Ema memor kikina ema mapol Samuel Producer. Iboni bole reina lipaka Uadola tabakingin Adilo tokero polinyi station Nakweta sacha Iboni bole reina lipaka Uadola tabakingin Adilo tokero polinyi station Nakweta sacha Chika kacha Uakweta cha Uida makacha Ngesingarene wo Idabono wane temulatira Ngaiboni sekunani Isekunisa Pureza chan Ngesiye ya unapo Idabono wane telalatira Ngaiboni sekunani Isekunisa Pureza chan Ngesiye ya unakirianu Idabono wane telalopure Ngailoli sekunani Isekunisa Pureza chan Ngesiye ya unapo Idabono wane telalasila Ngailoli sekunani Isekunisa Pureza chan Ngesiye ya unakirianu